Роман Гаврилевич сюрелтигер сыстыбыта үхүс сылыгар барда. Тыах хайстыбатынан эдде жырыктамматах болан барытын саңаттан чинчиян, истен көрөн, үйретен бырайыгын сагалаабыта. Келин жонон аймалахан сирин борун көбүтөн түйөт сылаас оғуқтаах теплица туттан, билигин кини улахан хайстыбатыгар голландской оғурсу, помидор, картоска, арбуз, онтон да атын оғурот аха үүнер. Тох болла, оғурот илетеден. Әме настроениеттан дебек күрдік болла. Погода бұдытта, тулықтақ. Погода будет раз тугу берен хеп боллади. Бүгүн хыпсыла сасын тыбыстымны. Энтиган барта тох үйнәйга шок болар. Онна се үйнәйга речеп үчалетта хапрасы хиддама хеддир. Олеген желательно бит температура тутар курдук. Олеген се колорите кабира хавасы культураларга келерге бир температурный тутар курдук. Условия мурахатыбыт. Сайыңы өттө жырыктаах болуу кийинин кытта үлелэхэн, жоңго үлеместетин тахаран, билигин 6 киһи үлели сылдьар. Иннигитин өссө осколу үрнәчлеригер сайыңы лагыр арыян үлелетер булааннаах. Эссе кеңеттәргенә бит бихи. Конечно, вон квадракка үйнәрәгәнду, или тыгынча квадракка үйнәрәгәнду, аранысы толаккан батты ди. Окуду булакта холовыр. Төһәнән кәңги бир, хатчанан продукция бит бир. Нәһеленнәгә үксүләргә тиер булар холовыр. Онна том продукция албак булдана. Эргирин албир, үләһеттерин албилләр, окудук булач. Хагдан оттоокко сайын ай олох көстүү оргуяр, киен куоң бааханага өлгөм хортуоппуй, сунун оғорот ахасыллата әбиллен ихер. Роман Гаврилевич өссө бир улахан багасынаата кыһыннары үлелир улахан теплица болар. Очутугар улус осколаларын, ухуяннарын, нехилленини төгүрүк сыл эргичи сибехей бeye оғорот аханан хатчияр санаалаах. Нария Чурукова, Юрий Стручков, Саха телевидениеда Үйһә Бүлүү.